nti me sa wo kase me fake ya da na me na ha me pi if we say nyuma nya me de me ye no eburu ni panti ase so eye nipa se enim prempre wi ase e wo ya bone wo hodie e ware ntimi nyisu obi ma ne nye sa if say me obi a wonim mi erekamponsa bia nim se me wosa na ano hye enti mete wo no me do me ma me part oye me nua ba nyame mu oye me ba odon oni odon aw oni on say me wadwen boni bia etina odi matema ya no nsoso se odo obi wakoma mu upon the degree of anger ebufu se le beba kodu bia jano nya ahohyeso wono ma kasadi atem ene na no mo horo me pa na mete TV no me hwe me hu course e bai na ye gana fo nyina bebre se computer madi beef no ba ye de but no kase e se ma come hon tam se me no bia benya problem na nye sa ma adentia because so your banning to suro na yes sir da and I who to say na come na wa free no still obetimi use bi de enye sa de wo mu no se for ene adofo no mema obibia akwaba shronkon ede eba too much HS so ene den so munu aba ege skapa misanso ene mo edi ehia ebio na mo amohwe bia ya metie dia na mo amunim se enye wo bia keke enye nipa hunu bia keke eho ena yaba eye Hope Generation Ministry International eho ena chese yaba be pie mu ne yaba ya na chese yes of panyi Prophet Dr. Lawyer Eric Nana kwesi amponsa ne ho ena eneye ne no eba aba betwetwe eye enkomo computer man de se mo amunim se eba no bibia o ye computer de na bibia ye digital bibia da na akwan eso na ebusianfo mo beka ye nche ye bia ena eye ye mame evangelist mama part ai comfort Agradaa se waba eye nyame mu a wo se wo ye evangelist what na eye ni today's TV eso na chese ene chese nsem a elbobo ede eba no no so ne na pamfo wo mo esi ehu enkonya eka na mobeka ya papa mejo a wanya ne baabi ekro no ne papa okoshe na se ye Nkuto woni ya papa computer man ebenya asam ye issue kakra ebi enam nneoma bi ana se enhyeda enkoye ne mentimi ho ase bi ana sorry ewo hono ma no mo pese wo mo enhwe na wo mo nsiesie se de be ya ye nipa na waka eye nkyinago no ne kra ebeto ne yem na nakoma ebetimi akọ eye bia ye wo se ekono se de be ya nneoma betimi adedine nam so ma mentime ho ase bi koso emensem be ye jejejejeja enam so ma chese eye kasa twitwie bi mu enso so ekoso na ya mame evangelist te nsem a ya baba computer man kan ya so obema Agya Nkuto se bio ne be ma amu akwa eye ni true mu no eno no so betina se no be kasa ye se adenti na ya baba computer man dane da wo pese asofo wo ma asori a wo ma gidin e wo mayi emu anase wo mo ye omunya medjuma no wo pese wo nyina wo mo konso won se wo mo sa no wo ye eka ye fadake na ni ama enne fadake nche enye ne edin ni nyoma bia nkanya je se asori kwanko betimi aye den ato aso aye wota na ni wo weja ebiemo enso so ye papa apai life eno na nam so ma enne ye papa yi wentimi anya asori e wo ye weja hanu a weja hanu media ma na je se kamia kwa ye se bro no so hade obeso wono nko a ena enye eye na adwuma emfa no wono se waje ehonu maboso wono so baba ya asori de ene wode ba wode be hia no wode tim wode be wo ene ensam na de ye ma me ebrobru ni nyina eso too much yamfa ankamemu na wakan ya de nsem bia baba tudwa wo chemu se ye papa eye computer man oye fake ayin na wono wabase wo sa eye asofo wo maza na ene ubehunu ne ahyeda kofa nkofo ne de wo mababa besi wonum na ye miracle na ye wo yare ya sa wo yare ne sa nyoma ni nyina no wono wo ba sa nyoma ni nyina no wo baba be yi wunta ntete no e de afri eye emu eno nti enene ye pin e de aba ye papa ne ye bese ye ngina dwentwe fafa wo se ebra wo te ye se ye mame e kan se wo ye fake ne miracles a wo ye nyina eye azan no wono se wono so baba start na sorry na nya de se wo mo ebefa na la e wa hanum se de wo ma eye enkofo ejina ye fitafo honum na chese enkofo ko apala fa sorry na wo sign wo mo no wo no ba be start ne de no onim no odi nchim ene eye weja ha
womo ensne eya hansan ene osifa no ede efa ensen we ene dodo na enu ntiabusua monka me ho na ye maye papa akwaba sonko na ye fa yenkomo twetwe no enhyehyɛ eye eso edifo mo akwaba ya no tewa na ho te sei mboko na wonso akuya okasa wo mene ntiso ho ye pa me nyum se me kasa nti wo bi oni kasa sa me age me ho ye je so ato me wi ma yoruru wada ndo ho aba nti pentema ko me yere o pentema ko yere mo me se de we nya ya san yi dia esikapa wo nye esikapa Olifo we de ya said ya ensam no ekọ na said ya nyoma ekokọ ede eba ye mama evangelist mama part ede nsem bia ba betu edwa na edi kan wo kire mu a na achese eye wo ye fake na ye kaso obi nsusu ye fake ana enim sa ade ne de na achese wo original wo ye counterfeit na achese nyame nsoma wo nyame enfre wo wo bi kaso wo ye fake asa na wo respond ana wo gi atumu esi efa that's enei sanye se mene mo ye adwuma na ye ada media house and blog bia nka mema na ye tin okay nse be ya na come say I always throw my bomb at the right time yeah dewo muni mi hunu se na me nua ba no omo on TV no okay mi hu de course ni okay nse ma ye nyame adwuma chi sa obe ye nyame adwuma na odum pempenso bi a automatically you be discussed akwam bia so me mu bebi na me fanfa bible ni okay abrante bi a na oye so ya otsan agidifo na oye lawyer okay na otsa agidifo a ma du bebi ye agidifo ko gina asem bia yedi bi asem etwetwa bi no nam achi ewo server mu ene adwonwa na sa anwa okay etwa bi titu plate so na sefo wano ana odi nyame nkrofo ani afi one day wonam Damascus kwan so ko ena afumu ponkoko pim na ofiri so top tom tem abodi insa na kan no ti afumu ponkoko ti so ko o top tom tem hu hwe no wati ni bi no se hwan na yem sei o se yemi nyame a wata me okay sana de so o ye nyame manyina no nyame te so no okay enu ansana nyame te na saka so se ma se saudi e fi so abaye Paul okay Paul was a lawyer so de yesu yakoshia me yesu asiafo na ba ko do de fi Luke okay no ye medical doctor okay but who de yesu ye no hu nsanchene se e different not together na binum kan kire se yesu ye fake ebesu yesu ni bi ahihye ho na Luke se da bi meja madwuma to one day I am off day akodi papa na chi akote da bi aha okay na se me kone se e ye fake ya nam se me ye learned na me wo the foresight am di hu na de na obi ntimi nya azan me hu ntimi ko afa Luke ja ne tusu ko hu se yesu a demonstration was me I have resigned as a doctor. Look di yesu chi nti wodi ni nim de abu yesu okay Paul so no ye Paul so be dan Paul yeah ya wota agirifo no akire oba be ye apostle be ye Yesu Kristo nkrofo a omu se wanfana ni abehunu Yesu enyuma de okay nanso so no oye nipa bi ana oba be ye Paul se Paul amantem oba sen edikanfo yeah ni nyina mu no se dum bi no na fe eno ma na agidifo ya na sa brant ya sorry ta wo mo no obehye mu kena se ai manu me ho e se wiase se obi ni mu obi che nti me se wo kase be fake ya da na me na ha me pi okay e se nyuma nya me de me ye no e buru ni panti ase so e ye nipa se enim prempre wiase e wo ya bone wo hodie e ware ntimi nyisu obi ma no nye sa e se me obi a woni mi erekamponsa bia nim se me wosa na anohye na me elder of church of Pentecost okay me nyina Ghana me ye nyame adwuma che bebere mbebere ni anwo me adwuma na che ye muti computer man kan ye ebedru be mfie aduasa oh 39 years oh okay 39 years ni nyame adwuma me nyame adwuma che pa okay ache yi me nyame adwuma ache yi ache pa
na dey nkwada kora bi no be nya mo maame no besre wo mo awo wo me ho na bebre anyinyina wo ntafo nya banana no okay but nyame dom na wo me so ene Yakopon hu moboro na ama metim se de metim do ye ni pa bi se computer man ye te ne Canada no bi kura wo ko ne baby na abesi na eye me ya wa sesan ye bi ani yes enti ye sha se ni fake ni tag me no ache since 2007 na ura sha se so wo pagya me mo emma Ghana ha adifu juma ma ne Reverend Beniza da kwa ya dom so regional supi ya na de ye ko ne Reverend Husu bempa ne salifo no ma ne gina so a ekọ na ekọ ujina mebo din aka wukurum telephone number baby awo denje fa computer man ejime media na ehu eti obi a oto wa hwepa obaka o de adwuma hyehye wo de senti eno no ya na enhame me na mu saa besi sabri videos bi obi show ye o ye fake sana nsan krache ba ko abochi no ye sofo ni ana wo se wo ye expose mama nkanya asasema okay Ghana population no 30.8 million. Ya do mo ama no so so ba ehwe kora be kan ho a ye mfa nse benya be 60 million. Okay. And so krachi also we expose. Wo call me page so yi unse ma yi me da YouTube na se for Facebook. Yi videos na boy we ye fake ni mo mi wa wo ye no. Na me telephone numbers mi e da so. Wo nyi mfiso nti abrochi fo no ya se frem. Ya so for yi so to dum sa na semate menia no se wo tumi ama makowu wo fero nsam atamfo nim se wo yeme ama se ahwekura na so de nyame aka fa me ho no onipa bia ntimi ensere da ntimi if I'm tired with fake ya ama maniche how me fi say yesu ya ka kire se na we no na ha na ne afrei na ba ne se na ne ate wo de da bi ni fra ni se sami maame na ye boni o Sami papa na ye boni o se Yesu na mususu odi sunsun fi na enya papo me da abra se na mani efra ende mani ati ya mama evangelist mama part wo de nsem to dwan wo kiremu a da bia wo sori a na me nua ba ye kasa ekura wo kan ye se me nua ba wo kan wo nua ba me nua ba bia na wo ya wasoma wo nkwala anno mayi nkoko yi na chese wo mo esopa no na wo no eye eche na wo de hye ye papa eye owusu bempa no wo be yi di ahye no wo yi di hye wo dia ene wo ne no onsen eye aha no mu se den na bema obi a wo fra ni se wo nua ba na be fa akiri na be san so akwa fa eye wo nkwala se wo mo enye no ebi ntimi nsida se meka se menkwada enkoye obi nti ye ma make an wo twantro wonu se me ba me ye learned okay me ntumi ho okay na me nyansa ye de nyansa presoro na e ba ye wo wa na momum de ye be fa na sase so nti nyansa me presoro nyame de ma no nim de ye de sua amasua be bia okay under no circumstances will I allow my workers wa omo be ye TV so me kan say Media Commission Ethics and NCA National Communication Authority Ethics. We don't insult on national television. Okay. When you was saying but not on this biggest platform. Okay. If it's all eyes are watching us and gotta be brief here. And to me, omo buy and omo nyini na nso meka say omo ye from shema say sana ya na kan. Sana kan. Hu ba bi koye until later na me hu se mabaya ba ko wo ha oye atuma me na kasa bebre na me chiro me mafra me akasa masem ma ndo ma ba wi ase no wonya wo nyina pepepe empanyin si bibi akoka papa enye kredi ma ye ni amatumi se ja Paul say na mompone na yantwem fam Kristo okay John aka se bi wo say amede me pesa me su hwan na Yesu die oye kese wade ni enti mete wo no me do me ma me part oye me nua ba nyame mu oye me ba odon oni aw oni on say me wadwen boni bia eti na odi matema ya me nsoso se odo obi wakoma mu upon the degree of anger ebufu se le beba ko du bia jano nya ho hyeso wono ma kasadi atem ene na no mo horo me pa na me TV no ho me hwe me hu course e bai na ye Ghana fo nyina bebre sem computer madi beef no ba ye de
partner because if say ma come one time say me no be abenya problem na nyɛ saa ma adentia because so your ban into suro na yes sir da ana wo susu say na akom na wa free no still obetimi ayusu bi de yes sir the woman say minimum da so many years okay ewo apostle amokwata sabena sorry freedom chat okay na me nua ba no na onko akomu na oton no ma kama o business woman o countermand oba so ya na oba afore kama okay me che de enti a odi matema men so emu ne hu se akwa akomu to one day apostle amokwata ka jem se amponsa Agradaa eye me ba e won so ba ti en kana pa wonum se kwa bia so be se sa be nyame mo wa se sa be nyame Bible says obi ba Kristo man na wa ya abode efoforo no mata da ne twa nti en fan se na me nua na Kristo mu na ko ye no asa ba nti e den ya no ma bebre be sisi e na fa na errors okay nti mi am wo mu dada se errors no ba ma na ye se me hwe na mi correct errors Bible says o se nyina so no a o tiri ni be ye nti me nua ba na ka sanka me so mo TV station sanka me so mo bloggers nanka waka nanka me so maka ti de Ghana for pansa de be chi na yo wa mo kuro ya na be se twi ho ka se computer man so due bo oni Agradaa mo ye dey enu bi e na madwene me ma ho Ghana for do na kwampo for se usuro no da bi because enkofo nsem waka nti ade nti no no kwa de obeye wo de na je se ase de watua wo anaso waka wano atu mani ade ne pa be nya ma so e na wo yo ba ana maka se minim no dada na mensa da achi bia de nyame de meye no o man ho kwa nyame de beye na Agya Nkuto na wonim no me ba me ka besi asem so ko pasa metoto aya mpia no so na Agya Nkuto na wonim no because wonim obi dada ma men ka wo bia me ba Nkuto de so na ba ko ne di ni mo Agya Nkuto de no wa fra me wa pa me chew okay ya resolve your problem okay the what me de be si nche okay evangelist anase former na Agradaa oba nyame mu enchere okay nti obi oba nyame mu nche o de ntokwa kohia na wa wo fra ho panyin no wa ntimi anya maturity okay that spirit no wo mu na de ntokwa kohia no na je se wo kra na de ntokwa kohia no sabe woni mu nyansa nti wo yusu eye wunyansa common sense so de ba ya obeka nyame mu ankoba se wo sachere fra komu no ba ye na asofo wa neglect no ya menani anka nyam so enuntia nka ko yo be foforo de ya so nsanka ma wo so be ho ana na ko yo be foforo se nipa no susu nim se ye den ya like nyoma bi sunti de betimi aba ma wo no so no wa ye de wa backslide wo kwa bi so ama bia wa beka bibi anka wo mpe nti nka nye se nipa no momu kra mpo na wo se wo mani hunu ana so no mpo na wonya ntobo ase mfa ma no amache wadi share ma sori ase ewo eye pristia krobi ye fe no eye kutukuru okay and Pentecost said that ba ko be gina ho awia nsanche no we mfra urade hwia Pentecost nko na ya asare papa na kasa ma no tamania na fe ne kokubi wo tamani opisi ha na mfro na besene eko bonire okay me kwa na mkache mamba kwa fe na mecha nyame fa na krensi ofiri na mse awo me ko na mese me nkomani na mama 6 years odum na wa meso no a sa elda na kaseti ya no the same odum be bam so wo hono na efrem se kwaku bi anya odum no so bompa tutu ahofin no obi so asore ti an se do any fake like father like son like mother like daughter den ti amene me nua ba no ko se afa Kristo okay nti madum no se wa sha se obompa mani ye anu ye baba no so nti bedu tambia se me bompa mo obi na oteto ye na obi tag him say ye fake no so nya bi kan ya e bedu tambi wono bompa ye amanyame abi na ni mo baba be sime de ye so nti bedu me bi no nipa baka ai say no kre na o ye mature da ninsem nyina na abetia be de achiri nti me social media no metiase ana ebi no se me pekasa nipa ntiase yesi social media
and some more coach kwa men na befo kasa ba eye yeso yesem twere ekwa so okay ntimi kaman ntumu da ba ebinom de wo be so ebinom de wo be consider wo consideration abem am say sikape o ya akwara ko ni ebi abato twini there be also wo your consideration ya de wo muni menu abeso o waja ha o be kame ho nti obi be kan ho ma enyame adwuma wa sofa ma sofa eye ntopa odi for say na wo kan dia ye ma mi kire mu a eye fada ken ne ye papa life wa mo mani anka enti e de na ono de wo so wo sofa but wo mu mienu de wo no mo preso ama enne wo maja wo ma sori wo me pese e be bo obi din wa ha okay nyanso wo no abo e de mi kire mu kaka kire mu e be se na mi apa life si oh yeah sure apai o friend I am peer to you know many apa life the same age okay ye nyina so ehia me adwuma ase kama okay woni de mutimi ye wonso misimi ne mutimi ye okay na apa life no pekasa okay problem ba no ofi South Africa no be chia na me tu no fokan se onyi no free shop mu onye sa obenya problem apa ye nti yawo na me de se me tu fo ko so pa to fo yi obi a no pekasa de wo tu a wo pa na ofa pa wo fa nti ye se tu fo anti ene onwam etiko Ene amanfo sem na mama apa life ton na soro da. Ai. Ene kwa de nkema because ya kan am letwe. Me de ene se. He ba bia me we. O cross pa no ansa na do ho aso akọ ba bia na apa ya soro. Okay. Me se no ho ase me kwogina akọma washing bed fo sika se. Nipa ba ha. Apa akọ radio so na se TV so no. Nipa de apa life. Di ne ko. Mudu ha mon sign no. No ma computer ma. Yes be any. Sa wo pa me na ba me ho a. Wo hia be ma okwan so abesai. Sa me ho na wo ba. Ai. Ma so imi si anya ne. Okay. On se tembe ya ba trane. On se tembe ya ba ni pegu ya. On se nsuo to on se still. Wo ye nsan si foni bia sa ba. Okay. So to no ma yi a. Ni pampa wo ho ta. Da be no ma ba ha mbo mu se ni pa mu ha da. De bi ankofo ha. Me ya kan wasene from Monday to Monday. Wo kwa na msisi na ba. Nti mampam obia ne de yese me de ereka na kwesi amponsa ko ta na wo so de Tony Sia asama boatin apala okay obia on the signboard obia on location nti me se na wa se me kopa na emum se wo siu no ma na si ni yi a wo na mapampan ma wo na wo kan se sen wo siu no ma na wo si na se obia si no ma na mfi ana se sen wo ya so na ye ni ya ni pampa hoda oh okay I just want no de no wonye ni yi oh da bi mentwema no nsi bone o e so o ya sorry na wo ye ni yi me kese na ba ya ka se wo ye ni yi because e nyame adomo ana se ye ntiase a wo e ye bible ni ne nkyerechire a wo de be ma e na be ma nsori ma no be ka wo me da se de no mo ya allegation sem na me gu a pie life for sorry me ye matured and didn't come into details okay me bu be se so to no ma na to ni yiye e wa asori mu asori ntimi mu ta se firi nyame wo ya asori ntimi mu ta me hey ebu wakra na 1 week me si wo mo me preaching with TV no so me de ha and so week kra ya mo no na manfo be fama basa odi wo ja jansia ko computer ma ho ko hope generation and na me wi ase de ebi twa plan ticket fi Nigeria Togo no US kraba musa so no so enso adenti ya opatem di yanke edi me and comment ya hodo aye de ma wo ye fake ni eyi mi videos nipa no mfa ho aye se alata ni a waji Roma sorry atum opa kofa prophet se de ekọ wo se ye oni ma se Roma kaleke no ogure nti se wo ye ni yi yanka woni mu enti ana to no me yi ya e de ni pe fo so sa otu na mse ba wi sika pa otu ma di echa na me tu na me kokko hunu ge ye otu ya me se masai na je se sabi nyanse ni enti on se de meka nyina na se menu ana to asore da o de ama menu ya evangelist mama part yeah obepem me ni ntimi nyanto pata me ya pana da on so be ya pana me point ma metimi akoboa on to point on maboa eh o sua bibi ko mu da ba
Computer man. When them say me sit down. O pon a wo bakwa akwa Me se me pon temu a. Pon temu a. Akwa no. Me so me pon, on so pon temu betimi aba bebo. Ni me dey make. Sa afa no aba nyame som no. So what you say? Ya wia da mu a. Odi for say unnim say ye wo ba nyame adwuma ni mu enche ya na say wo fe na wo ba mu wo be start den a wo be wo ba ha no ne be ye adwuma ene den tin na ye ne mofra no afiri ni ho ba ye no wo je wo because nka woni ni asem dia ana wo pese woni ni ntemo enye kama dia ene aden tin na wo je nka betima ka say oh ye odo se mo afiri maami wo maami mi ni asem na me pese mi ni benya asem enti ene mo nko mo baabi foforo menya nkrofo a metimi dia ma ye adwuma because nipa nye ne nkrofo pa adwuma wo man Ghana mu edos wo difo When baby a person who equisi. You be out pin. We na caption now say computer man says he's going to work together with. And then you are going to work together, Hampa. Me say I feel no. Okay. We jagba we constituency ni nyina no pa so re so pa nti aban bi e beba so bia no oba no pa so re kese bi mu akwa ha no mo ba. Okay. Constituency no be ye meeting kese bia ha no mo ba. Nti ha no ajetimi. Okay. Ti insurance so bata ho me no obi anya aka. If you say nyakopon djuma ene ye. So far as am fa abosom kosi okogu konkonkom ye ne de no be ba. Samene ntam ekoso ye kama. Ebedu mere bia opon atam ni a nipa be di mi ho so di ni nyina no. Obetena so nkonkon na be kasa. Wo se I am for sure. Nko papa yo. Ko ye kusi bi wotachima. Won ma me organ so metia no pa. No bi atobo. Abebo me organ so na ye fe na titi. Bo na hama, bo na wura moja. Etusi ya. Ma ko tobo dia bo me singa delicate. Adan ya se Fáke ko gina so aye ye kusi bi ho na wifo eno wi. Ye se ha wo. Ana mtino ka se urade Nyankopon ma de o ye sei on so be badwuma bi o ha no be 2 months ko ye crusade 2011 okay 2 months we se bo bi abona na me on ba ya o kwa na tight very careful ada ya maso ba chop kechi ma ba ka 2011 na mto obo no gane ye so ma ba ba so for asemi so ko na msi asikan kan saka wa me do me se ni pakuro mu a nka ye nya no so mfa so okay nti die o se nyame afre no nyame won fre ni pa me no mu o fre ankwankwe. Okay. Nti na mse sefi awade bekina. Mfe wade so. Nti me no bia. Onya nyi me question na. Oh, question no waka afa me sa ba biem. Aha. Wo si agentina no nkoda afi oba ya. Eno ye media fraternity. Okay. In media law no. So be free baby ko baby a you have no right to question them the reason why they left that place for another Eyoma. Okay. Media no in law no. Sa en chiresa. Oh, okay. Enya so we free ho no ma wa banko ade adwuma na open to come se ba kan no already good from ba despite peaceful despite man kwanko we chi so what you see women say na wo ba bia wo ofri wona ha ba nti wo fin so bo so we free chira ko we na dey say we pass to far as obetumi akasa nko anu ma gintre han ya wo totototo manu yi on the comment no ba ya am for so appreciate pa almost wo timi journalism na say because you do the balance journalism. O de pempem ni eyi ya. And I before say mo gina say mo mra no. Me ma we ade mo dada. What yes? Okay. Ejino, eno ye media fraternity. Ejino dey we don't ask anything about them. Omo ba na pa o ma dey through their performances. No, wa fa wo. Ti enu na onam so e dey fa wo mo. Enye bi na e ba me sen na me maami ana se me ye ja me ye nana se bia mato me ba sawra mana me ba ye bibi ana se bibi ni na me ba firi me nchen no akwa kodi baby a mesia baby a me ba ne ko no se me so metimi akọ na me ni nipa na akwa kobu ma ye adwuma wo hwe be ye yi nyame mu o se ni Nyankopon mu no ade nyina betimi aye ho me appointment tokwa kikikiki nyina no me fa nyame oduma nyago okay se wodi matamwa di matamma na boro so a me yedin na mahwa na woni ya tre woni ntona asa na champ 20 na ma yam ho fi poto okay
na me hwe nipa na be ya wo fira wo ba no se wo ya bef na be nyame mu nche ya na mecha wo ntu we hwe okay so wo nyame mu da de ya cash sabe nke na wi ka meto ayampe ya nsa eso wa fo ba no sha be krokro ande no kre kakra na utite Paul say musa na ye mamu no fusu no mu na manyini nti ye de no fusu mamu enye nti sa bre no timu se dompe na wo betimi abom nti se mi je mi nua ba ngo Benjamin teni kwa se mi chane na odi for wo mo nsusu dada no nsusu no ene ade nsusu nti na se bibi eni nsusu a eno nsusu no wunya eya abotre ne eye wo mo enkasa wonsem bi eho kame akwakoye sa na Ghana for dodo na dwen se de ye mame evangelist mama part ka se de bia wugina so for so na wo pese wungu wo ma sorry na wo mom onfa entrend no wo mo ya agye di ewo kwan bi eso sansa ya se na nse wo be hu ni so for we na nse wo be hu ni we eya ntokwa na wo anasa ya na wo pese won settle nyo mama ni nye ba ya no wo mo na nte wase na ya na dan ntopa de o mo ne se mpanyin si de oni mo to me de gina twa mo okay ebe ne se ti ye mu bia nsore a eye adifu djuma titiw ne prophetic ayi no charismatic ne ebekofo okay adentia Onipa bi wonyansa bi anim se Yakopon obo ne wiase ye won hye agesi enkogina park so dankobobo ma chekra won hebi Yesu oba ni party bi ma oba bunu Mary ewo no wan ko hye agesi yankogina park so okobo number nada football is a game okay enso nei ye jankom hye nyame wo ma na firi ho ma football ye be ya na ko hye won ko obeso spiritual father na won to hye nkom se Ghana awene a obama 50,000 pounds yes I am 20 o share no so for so be share yeah na ekwa na Ghana fo abeka Ghana fo bebre duebu me yama djuma me fa Ghana fo ntira djuma bia na me atam ni afam obi so so pe na me fa ho because so be di Ghana fo chenti me ko ni da na se won sore man so mo ye Ghana fo na me so ntimi ye bibia me fanyame akwanche ode ama me so epenyame ne ametie sense wasese se yetie Yakopon ni mom sense ebetie dipa okay enti sa wo hwese sofo bebre hya nkom na amem na sofo die na kwaye te se ene football wo ba we ni we ne ni se wo kopa wo che we se dia na nyame adwani sa de te go Yakopon wo mo number 9 desi okay football kura won hwe nti enu se hu sa sofo a wo yes and have to descend heavily on you na makwara we say ehon de okọ na hot ase bible no so hu ntokwa kwa won kubi ma me da asipi enti ade nti na obekwa kokon manya o krampo ti wa mpo na ye won ntokwa no hu nu kwa won kubi ma Paul so say no krampo ni munya ma no Paul say ye soma enso ye soma me kofa enu puma Timothy so me boy okay edo me be Paul kra na kan o say twa be na Macedonia be boa me nti ye metena se emena nkoda nketenketi emetena social media ene TV so enye na no me wo ha na sofo ba ko frem Agya me say yes what if we chimi okuma se na me say ade wo sema kwatwutu oni ase ka de akọ wiem ti ebekuma bayifo nti obi amna ma man sori ma nyina de se kai ene atuo bai what if we have the tradition of weapons nti ma me china me say yes on se o frem me e ba manim ye gusua na me say you are totally committed ade nti na wi akire obefrem okay nti yete Ghana ha reko usu bempa ene sare fi no maka ebeleza da kwa yi adom no ene obi ne mo wo akire hye ase na sa no me wo hu bi okay anai adifo bebre nsori sisi won so obi anwuram ade ntia esu ene pai ya se so de kokromotie kwa yi ase a woji asotoro na ototo no ma yi a nipa Ghana ha o nipa Ghana ha nti ya me yere se nyesa me pesa me nyame ama trend dada na me be na me hia bi hia trending bia no bia mo TV station ma preach wo GTV adum TV station bay na wote me nka ye ne enye nne eti ni wana onte me nka wo Ghana yeah social media na pesa me trend for what it doesn't make sense na odi for aya na eye direction na say ye beka ne say miracles nsenchene e koso wo wonsore dem hanom ne eye aya na ni nyina no eye ade a like eye plane na say bo ha mo hihye ho
Ghana ha. I tell you, I can't about her. I don't see only people who I know what Jimmy. And she shall want to say, so what you way? What's a baby? I'm in too plain. Okay. Now, camera that was so me. So I'm a fan of life for Facebook. Okay. Fan of life for TV. Okay. Now, what pushing our phone was I want to originate. Me sure come so fi Dubai na aba wa bra obi fu okono bo won se wo nya Dubai na efira wa okay nti obusuan fo nko ma won se sebia sika wo de man na obusuan nso benya no so obeji on na ne efira se na ne efira na obusuan fo nse we na ne efira nti nko ma ni sika okay wo bia ma boje meka se ne obusuan ni we ni never sika be na Ghana ade ba mu wo bia onkote woto okay Mr. Chen yam do me and me de na sika pay me pa chaw odifo me share sorry me ya sorry brother na kosia da nti pa chaw se kosia da na kosia de be na wotwe petam betena ami me hwebi wo de oni ma yarefo a mo yare a fo betena me pa chaw bi ne be hwebi okay me ma wosa na ehu nti ni pan te masia da me de je prophecy bi Joshua okay me de na hu pa wo ti o metimi ya ka wonsem kwa e fa so wo nti e ya manfo bebre Who said, we will crack us out, Mr. Matotum as a cake. We are Matotum as a my home of Fake. Oh, I'm a coin, fair, Yamu bomb, a comfort, many a mean on and yet it's Sabacas Matopers, Sani, I'm a boy before I had better man. May a bear man who fell just a man among swam home and I'm sorry, Agradaa, and I wouldn't even answer. More about that much intimate on Fama or Paton Fama. Some man when you go comment to say, me a fake me Jimmy. Wo, at the one cassa. So, Timediano, Agya, you know, be an issue. Make what a chima. We do a check 2011. The women's oh, Tia, not so a software by fake. The chima, hema. Cause sad, nipa, or my yari and a ma. A buy. My man, I'm a man who said a man or more, my coach or him or him. For a funny good. Flow yam bone ye hebra, who said that I am a bomb permanent so ha. If you are mama and me, never bossy. Get it too. Of in a benefit. I want to teach my him a child. Maybe about chairman and female. I just sent near Coswell, my dear, is singing a genuine. Meme told you a fain, I won't know a year one because one hour. Meme told you Mancasa. Me told you Mancasa. Me ma koda akura we need time to baba me ma chance okay and I mean if you fear apart from counseling if you fear pet my back office from office me introduce me kura bo wan so me pay platform so ma so me mic me so nyame ni baba asa ejino me ya afare o fi hin na ba ye o kuro me hene bro no be so na wo tie ho ananim wo Now, only for a year with TV station, no program a cost or no. Because of binti na o share, yes, said the bear with media, I can't encroach for and someone now say a year idea a buy year unni a year any idea of say be what the become will be a lifestyle as will be a brabo once. TV station is aimed to educate, entertain, and to inform. Okay. And the social media TV stations no or your juma easy my because then tell me say a mad do na when you broken heart TV afi no wadane a motivator na just say or motivating crowd for now or ma or mo a speech ni de keka ho na just say near one in platform so I would say no or show Ukraine because of the warfare into experience or the children anything a person who say because of encrophobia anything na we share program be said the be ya what be ma wo makunu nyoma bia na that's it. Because of Ghana for Nara, and we are singing. Okay. Enti na a ship program said. Okay. Program whereby I'm a more attacks no Maka. Yeah, and nothing in my business. A sell TV no. Okay. Na I may be worship na I brought. Okay. A pega me nsumidini. Okay. Na menya me tumi. I got even in the and I'm strong TV. Okay. You see, I'm not kasa any DSTV before kasa. End of this month, you better go to DSTV account. Oh, okay. The guitar DSTV satellite. It's here queen. And my one or we are doing say, "Oh, we and on one didn't pet be a temper." What thing I can say, said the Nipana can one, Chilawagin at the beginning. And to me, a mom may yamma say, me design program say, we are sick in Nara. Everyone we are sick of my person for so until you was someone.
Bako kan ya kan wasem. Wo hwe me TV no a. Nipa dodo awie ni na you preaching. Enne se dem sit me to dem. Yeah. Enna bigger question maka ni kan se ke yesi mu ba ya shirobofo. Nso makara no be wonye dini pa shirobofo dalinki. Asale wo. Mchi migusua me no wo nam. Ti badu mebe no. TV no ba ye kakra kapi. Ti nye obi si be ya bo ne kutia. Ne mu ye yese. Ye be ma nipa hunu. The edifice of Christendom. Okay. And it said we are echo because we are see with the whole and then the case in mobile phone. Yo, odi for where they ye free a yen some no so ye free so not just ye free a year so ye because ye so ewo ye mama evangelist mama pata so video be about beto abontin a say ye mama ye hu say heaven akwantuo eba was starting ye evangelist ye program you know just say or ye na adwen say ba ne say ye nkofo benya nkwaje dey say we free eya akomu dia won hwe ma wo mo wo mu nsusu no wo mo entna eye mu e ma wo bebe kan ye kwampo ma ye hu se akomu a wo mo kom nyina no tumi bia enyede eni ho nti was start eye heaven akwantu a wo ye ne ebnada ene ya wada se de wudi kan na no ada na ye hu se video bi circulating a che se enumu na asori a wo ye wale yi eye hands e de ato eye papa panyi ebi so che se eni deliverance eko eso e wo na no na maga na fo adwumu eye wo mo kesene na odifo me anyambia wani abo video no so na wo hu ye no so sen na usi ehu no efa ye mani abo video no so na me hu ne sɛ de enipa bi a wanya odom ade ne sɛ ti nipa so okay ebi aga na fo baka sɛ eye ntem do so be sa yeah eno e wo sɛ de pan ni nyankopɔn okay de metinya kan sɛ e maka na fo nkan ho asɛm pi sɛ firi awurade a ebegina Florida. Senyo no kwa no bi a wodi ka lay hands wa. Lewe to dum. Atopa no de obatu o na kire asem. Asore de memeye. Okay. Nda chi mi se be ya bi Florida ene. Okay. Ti se nipa be hu me se matene mensa na ye adwuma e be gina danse de e be fi mo. Ti afa no a hye ase tenensa. Bibi en ho stop no. We a citizen of Ghana. Or freedom of speech. Yeah. And freedom of movement. Okay. The bibi en ho a see no kwan so be free akoma ben. The bibi aso no betimi aso no nsa so mfa nsa mfini aso. Okay. And men nipa so mu na tantan ne so ofra ko mu nti no oda so onya bonsam de bi. Onyankopon se dako ye no so mfia pro so dako. Okay. Enti ensa lo betro so no. O le beto nipa so. So the two nipa no saso na yare settle mu bade a ene na ye fanse nyame na odifo ebra wo ben nyame dwuma mu eno ebra ben ena wo hu say this time around the dear my eye edebo na say maso say metimi atene mensa ewo eye nkofo so because ebinom wo ho no ma ye kire mu ana say bia tumi edi nipa na chi no wo betene won say bi no utimi nya eye attack ewo hu nti ekwan ben so na wo be hu no say me sofo a megina ha na nya nyame afre me no me wo sa ahode ne say metimi atene mensa edi ato obi eso me come yeah personal experience. Me nyame get from Church of Pentecost. Okay. Until I was mentored and coached. Okay. Yeah, the original say any at a team. Okay. And son here chire me say can we ha yes. Omo chire me shubo. And son nya odum ko anim kakra no. Elders no from the makoshe this pastor nsa. Okay. Ma this pastor so me koshe area head nsa. Sacha wono na akra ha no. Ni area head no tema no. Na area head na your friend prophet Osei onyini pa do an o hwe sunsun no we di frɛ wari nti mama kwan sɛ ɔmfa nsa okay na just say I was say so for penny timi ewe wo hwe wo ansa yeah Pentecost la nsa okay ala churches so obo hɔ a he wo timeka sɛ magya akwan okay kokɔ yɛ adwuma okay nti sɛ wo yɛ adwuma no a ya wali be fe no honkonko Holy Spirit eno na be lead you honkonko na be lead you say tenansa maintenance honkonko na lead you na say also the force na tene wonsa ubenya spiritual attack okay obu ha there was a time when sister bi ba be 6 months ni fe no Agya or hairdresser and na woman bi e ba also be wash nti sister nso odi ayilibu ma shampoo no na yi ya woni say ya won so woman na wa so na say ade ho na ka se fansa ko so
Unim some. And to say a pretty and statue nipa so there. If you are not directed by the Holy Spirit, that's also with the carnality now and you face a whole lot of consequences. Not to say a year as of no near you just a bibia will be a banner quanchre, a banner say what will be a becan, I was a winya a year at Doma, now said the discernment spirit and son what to a year a home animal. Now it is a open your memoir effort for us away in your sanctity, and not a better one who sat here with me, and they will have a bring way and for how embrim. So when your memoir, we hear mentorship. Okay. Well, yes, I did not before him. Me upon level of dream, we were Archbishop Patakata when you over 75 years. Okay. On a mentor me. And I just some cooper. And the wash, you need that because you could. Yeah. No. And the beer, I know it will be settled. And I take care away. I want to mentor. Okay. Sinan semi ko social media na me ya maka social media mu nyame e wo mo tiase go so mo nchemase e wo na ma chire dia in my church nti brebia no wo mo kan we menye we wo yeso mo na mo bo a me abesi ne okay because first na makoma ha me papa nti ma me lusu prominent people in the church okay me nya Supreme Court judges 4 no ba ma aso no me elders me ya ma me unu koy later me unu koy na mko pa cha woni me nusa bai e no matena mbesile o ha court judges 3 okay circuit court mo 1 okay na district court mo 4 okay wa mo bro mo ase o mo yan fa kan anto mo because of o mo djumani yenyi o mo so nche e chi no me pray ko ye bibi nti no na abwa me abesim pempen so say there was a time de yare na bi fiko di bo bai omo ba no mo de boode aka ho se yemfa meche hwe an ka che o hya na o wase yo no se tawi amon fa mo san ka boode me ho se scorpion ko an de go abedi bia benya attack na me sika twetwe no yare ni no na yere de ba yo na ye no bu ofu e na me de boode abru ho nie anadu be na oba ne tam bag ni twan ko na che se oba e man na mo nya e na ye to de aye ya sopwa bi to ba ye se me mere na me nie ni a na che sanka ho so de aye nya nti ese sebre bia no nkunkun na tu kasachi okay no bia na mana ba meni obu a okura bia ma spirit nti me kan wose ne no me nya na dem okay ko so di agro pepe obi di asembe to so ni nyina yesua ye bia me nya ye from Pentecost be si sampanyimfo titi bia na mama ohun sami keka se on social media but benyame mu a yes na enunti no Ghana fododo na ehia na nko mususu senke ya maami nko ye evangelist ye anka na wo senka wonto ne boas na at least ebia se new years of a one shana say na ne wo monya so ne nkaka ansa na so wo even wo eye ne have na kwanto so opese wonye krampo na nka at least be a year or two bia wo hu sese die ampanya medwuma no ate ase ansa na watu eye eho anamo no wo no wo mo san kofo no ebe ya adwen ana mentime no manya atwene ma na nyi firi se die opia bonti no woni na ho bobo a waye okay ebia no abon ho asi na nya mekasa che na nsa na ho fira ko ma se de be ya nipa beji adi ana se nipa be hunu se ampa ye wo muni unse yesu fira ko mu mu na o se mate aso unse achakaka yeah na no se ba na no ele tender plaza no ogunu o de nya me fi je se ho ne phase 1 okay o nya me so ade okay phase 2 no o so ate fellowship to be say man for ba o kakra ansa na mo bua ba kasi won ja kansi yeah ti me say we are no mentorship see bi o ha o mo de bebo okay e magana fo bebere mu na bo fi me de mi hia na nya me mu a waba se be o benyiri ye onyiri ye pa o timi mi na no se me kwasiata okay ba bia me de ma bi na woni so onyiri nya me mu ya obaka me ho okay am obi a wo se adwuma no a fight against that person na nya me dwuma ni party me fighting ma nya me eye obeka so nim to kwakọ nya me nkuduma nanso bible say so be sakwasiata man yes what can say okay yes what can say I just when you say edin a obi be ye na nneoma te kwasia obeka wo say abofra ya ade anya
nti aso abane panyin ntina se masifla emfo se wotu asore na wo ye mba bi acheche ye mu sese Christian cancer no charismatic church do say anything akotie nkodi ni meko na aponche ne metimu okay so ye be transia se obi anya adom ntini ye nya ma obi anya bibia se ye timamufo nti ye nya saka posifo nya adwuma ye Ghana Police Service could be a city mamufo no with much informations because money more ye sounds so the may woman Christian cancer the Ghana for who said no be home. I just say no in pass on my will be sorry and what sorry be a fellowship. That is my focus. Okay. Hannah Gan for because I come here and say I saw the boy every Friday. If you yo karaba unko lipo mu yemi ensape enso na dwono o man na say ni nye nyamdwuma na bia nyamdwuma ye yesi yenka enko achi nanso bible say munyama de nyina fe ne kwanso okay me hey court wo me ha okay court fo ni nim tama me ya asore o me nim tama me pon nje ne court fo na hihye ye ba sa na pa ni pegu ha ya mafudie ne kofom because omo within the premises church no auditorium mo na etie nyansa be na wom so ba bia ni ho so kan ebia na atwe obi na adwensa kire bia kwa ama so no so aba sorry there yeah e ba twene no nyame atwene the end of the day oh okay so ni maso da okay da bia so twem nti that particular moment na ni pe twem no udede ye no kwotwom ba ne san ko mo ton bibido ka mo nyina de ko mo nya sakra fo be and PhD na kwachi okay eti nyam som ne nyansa ne nimdie sa adwene no nka ho a obekwasia okay ti de meka ne se maamam abamu no ebia na ototo no mawi okay nimdie e wo sofodie mu obepek me se sieso evangelism ma party mu ne emu na bonfia se odidi matem party anya okay oye kra wa no ho se abufuti be senator chema me atemridie ni ame ha fortress ebinu matendidie enhawo kanisa atemridie yi general no enhame enhawo ko me kra wudi matema na ma to me mitimi tu bombo fa wiem ma pake me ka si ho na me nam computer ba yeah we feel keke and the social media man for he o asiti me kra we feel keke ne bi di atem ka se ampanyi na boa me hu sa na be twaba ni so bye bye my kwasia na me okay ma gimi din awie me fa de ba ho mitimi anya tira de samo ma gimi din da wie okay social media ba say 2 years grama me ma gimi din wote me nkan no na unza na misa utusu so ba betimi abenya me nyama ba for interview debi I don't me very simple me dia me say Ghana for betima se da chi pa ka se papa no okay nyansa obisi ya Ghana eno obi kokko che se nya adoa ne mako osi nyame amana kwankire se omfanye ba ni powi omfankosa okay na matena ase na mahwe se we nkoso ndi woni wotena ase di matem amaka to wiem okay you ever try say we fake bad their fruits you shall know them by what sin woni you shall know you intimate stress have for na what about their fruits nyame ma yie so see na free nyame ebegina so term no so almost so term ne by yeah so yeah woni abakye kwabdo me nyame ma yie se ya atam ya na amanfo de ai magigi amanfo sika na mo de yie na nke yankwaje ma sika bible se wa wo ya asore ba no kwanye atuma na nkrofo no fa sika ne bra betu atati na aduane ntina ne fie ne ye nya sika ne bi ne so yemfa nsempa ma nti on boa ye boy mo sunsum no na so boy mo nti atade a chemi YouTube ya no bi so no se me kasa ye de no to ye auto 16 ne mpaboa hwe wei Italian papa hu go Ghana echuche se amafo be mti we na boa mi nti wote Ghana ha cha gogoro shi ti kuma so na edi matemu a me mfa ho mfa ye because the also me ya me ye fake no obi so aye original amano okay what I say me no to we obi nipa me no twa plenty kitama me se me braje me eni mo ni me because of we ya no mti oh okay it is a what wo twe ba wi ate na okokokura a wate agu pa so nzo ma kwa ma hata na abetu ese me ye fake ya
So we are now here with Jimmy, go the promise on the plan. Now, Cono. But if I enter the uncommon ever been a year, by a share a year, my man, Ninyami Juma was starting, Nini Kunun so and say Nukuno air soft for a decon. A maybe drop, or bet me about J. A Nukune Jumano, a year, Amana ye. As in so, no ever baba be taking a year in charge, Amana ye. Shimmy Cana, evangelist, a day con heart a day banner. Obekoneni. Se frewrade di obekoneni. Oh, she na make want it. Metina. So when the guy goes obekoneni, afa was attribute. Oh, I'm not coming to you. If frewrade obekoneni. Okay. The frewrade obekakwanso. Okay. Shanonsu. Me dem say simple say. Ade bi e frewrade no ntimi stop no. Nti den ade be hunu say ade we e frewrade enti no e betimi akwakoduru eye bi. Hey, na brofo papa no be use ba de fruits you shall know them. No mo comment na so mo trim fie ye practice moa. Twetwe sa ade no wase. Na say ye duma. Okay. Aba na e be so no. Aba na e be so no. Ma de enti nipa gumi ma bom paye. Nipa bi go sisi amu finzi mo bom ye 32 na ba. Okay. Ba ko pa na ba ya se oyesi man. Na okopo so a onyanam na nyamma ma ya kwanjire na okoya afi de onyanam na mlabu so makodo atofo aka okay udi wa manta okay no to sa omobo poso nya ntem ipa 32 36 omo so fa ka ma ya ba ebi fi boga ebi fi ha ebi fi kumasi ebi fi akra ebi fi kasoa so wani ba na me ya kwanche na enyi ya ngo bango on ba bi no kre so wani no bo se onyam ya sema meti ye nti ene mama na abroche fo di enti no beta mako wa mo se manu asem keke me kasa enyansa wo na bibia anu omo de se me kasa na me de anu twa kakra fam no ana ye omo de njimi nya me kan pense me njimi kasa wa bra te bibia mamu da ba ne de wa sho ho so oh sha ma sha mo so gba anu bo de mi dam ko na se de edu no na won se me de kakra fam ejina question na ebusa ye no what you say na maka me won tam se me ne evangelist nya beef okay na ye ni ba foforo de na master de mo so wa che o system no oji me dia e wu da de me ba ma wo ma no papa nyina ra me no nya beef am do ma no papa na wo yere no anu na ya na wo ma ka se wo ye fake oh ye se fake dia oh ya ma wo ma ja tum so ye fake ai no ade ye fake sempa bo etu ba wai na be kwa ko fa chele wa tetu wa to ye fake na me sam de ma no ka sa de na me bo bi ni Jimmy ho oh chia but if ya de yanko no ebe na we dodo na e ka se eye mama evangelist mama pa se what na ye ni today's TV na wo twa so for na dapa na se what na se we bie eye heaven akwantu ai o kire nkofo na se wo leyi eye hands yi ebre aso se adapa twa what na ni TV so twa no wo se wo mbre eye na se anyesa ebetimi ama eye ne nsore no ontimi enya member se de se na effort because dodo na be di na no asem na what the final words I can say CA and we will baby who said Sikaba wa smart so sora no tan agidi fo na me den second the matter square so e wo musa ba wo so obi wo ho no ma wo no wasem a waka enu nti wotimi dina so enfam woni papa like wo ye bone ba kwa enfam woni papa wo be ye papa thousands still wo bone na wo ye na ha no enu na original so e de ka wo ho asem kwa kan asem ko benya bia ko kan no TV so dia me no kan papa obi twa na body TV no kre o say ayes ma pam mo nchire nti se first no odi atem okay se obi odi atem first no obi Bible no mu na abeto se ense nyame akwase okon me to da bia me hwe Bible no mu ha na ebuya me fo kakra na we twa me obabi so na twa no mabi so to da bi so na ma hwe se edu ba bi o si mu akwase ya na Jimmy se du o si bu akwase ya na mako okay ntuso be na me hwa na course no ba me so a nyame ni pe respect ho de twaso de nipa no ko nya we level na hu se ese me twaso okay tu nya ka se kekabichi na kekabichi no do so de ya hey cash ene na fall se di do no ntimi me ene me ai me du ai jajaja me dia me woni me nya bi fu dia ma cha se nipa no ahwe ya this o tu se de wa ma gro for tu oh my god hey oye woni odi boy e dey nsem no esi abutu a wo edema eye ahwefo ene eye etiefo na wo de telephone number tujwa abutu onyi ansem me fake me original okay to won so obi yi me video bi ba bi wo ye fake ya mpa to pe me anga some videos amaye e na okọ me page no afa bi dia to wabo m beberebe wasakwa mo hu me nyum to hu me ni padom ba bi ma sore wo sai me telephone number to so
de o mu ne masese obi anyame afre no on no ti Nyankopon nti yenhwe ifewrade a ebegina ife nyame a ebegu na yenhye nkran na yenhwe ade so fodjuma mu no emu nsem do so bebiri nti masem nua evangelist mama part se ohun Yesu se dem so me hu no o memfa Yesu bi ebia na de ebeso mi suba na bia na so me la ya no como ko bie ma no ko di atam na so di atam de na ko se control di atam eti me de yemfa me sa mama o je yemfa usa o yemfa me sa mi suba no sa na tie nti mi number is 0244 571050 0244 571050 me kan pay say nyam no bit me mo bi eton na so da apara nti man ton na so da wo se o man ka so be ka na nti me yanchi obi ankoto ofia se wan ka sa ba na o se wa fa efe na do be ma akwa kwhye na se enya na me kwhye pa chobi nti pa chobi hu obi asore na menye waja metu sala ana se ayu ha honi na me pa chobi aye Nyankopon djuma na me meni na eden nti me nkosto ko obi asore de obi an pe no ni fufuo Abusiafo na aha na ebre no ebema yekwan ma yede enkomo twetwe no asie onso wade nche fancy mi hu na da beto your comment section like a videos na share on all the social media platform so media ene ekya sikapa maka